Hello guys, mumeze gute? Nongeye kubasuhuza, amakuru yari meza. Mwakoze mwebwe mwakanze kuri iyi video. Ahangaha noneho nje kubabaza iki kibazo gikurikira. Hano muri screen yawe urahabona ishusho imeze gutya. Gusa ikibazo naje kubabazaho kimwe kigusaba kubanza ukicara ugatekereza neza, umva iki kibazo maze ugisubize witonze. Niba uri mushyashya kuri uno muyoboro, ibuka gukanda subscribe maze uzajya ubona video zacu mu ba mbere. Iki kibazo nakuzaniye kirabaza giti: mu gihe cy'impanuka mu muhanda, mu bundi bushotoranyi ni iyihe nimero ya telefone y'ubutabazi wahamagara? Wacyumvishije? Kanongere nyisubiremo. Mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi ni iyihe nimero ya telefone y'ubutabazi wahamagara? Ni iyihe waba uzi? Ngiyi ishusho yacu uko igaragara. Wowe niba aka kabazo hari ahantu wigeze ukabona, niba hari ikintu wasigaranye byandike muri comment maze utubwire ari iyihe nimero y'ubutabazi wahamagara. Ndabakunda mwebwe mwakoze kureba iyi video ikagera ahangaha. Sharing iyi video abantu 5 muri WhatsApp maze nanjye ubambarize aka kabazo kameze gutya. Umbwire uko bimeze. Baze duhurire muri comment. Sawa, ndabakunda, muhaye muronke naho butaha. Bye bye.